Mwakwa baby Adom TV Badwam Jumadi eso na efa yedro no ema yensabuo mu enkomo ene ye ba bedie na ensabuo no so wa ubu nsa no amma huni dia mapa nkoso a ebesa gya wo yade enuti ena bosumi eye Menstrual Hygiene Week anase month ye bo ho dawro na eno no oba pa oba tanyana se Obapa Development Foundation Program, one Unity Queens Ghana, traditional leaders in advocacy, na Ghana Education Service, one more ena aka abomwa, ene yede sa Menstrual Hygiene Month awareness yisho eba. Kwan ye befa so na ma yebu yensa hunidie amapa betumi akoso. Na sa dwumadie Obapa Joa Echa Nanahima a window or no na executive director da Obapa Development Foundation ano or no na nimpeni for ahodoa keka won ho abomwa dwumadie we baso na wono ma hyehyɛ ne kama fe ya no make say ebekoso week ni mu nyina no wono mo adi dwumaso ewo mu ya ebekoso ewo atwema kwa nwuma no wasante mantemu enti oba hima a window wo ahoma no so yene ne di nkomo ewo zoom na fe yene no atwa so ba tampa oba pa ado acha na hima a window executive director oba pa development foundation na hima no pewti enka ye mo achen. Good morning. Yeah, that's it. Papa, who feno de study or what's your no asa. Miss Kakra. Why, dear, Adom. Greetings from abroad. And that's it. Was some pa, Nina, and so good. So I was some yummy shroud. Na baby I said what the aquafana dear what we cry what we say yenim komo emfa ema yensabuo ho ahunidie obabu nse wasa ahunidie ebemu denti na Obapa Development Foundation san hwehwe we mode asimani so yo me da si bebre Obapa Development Foundation ye adwumaku a sebi abansan hyase ye friend NGO yes ye fiasia check akra ye mfie dumienum na ye we na ye dwuma titru a ye dia ne se ye so ema ne mofra sene ehwe se de mpuntu beba ya setene mo so supporting women and children in their development na ya sheda de ye ho abo titru mu nananom ehu ye ni omudi sa adwuma enti ne dwuma bia ye befa ato ye kuma so se ye betu ho na mo bia no ye ne nananom na eye ni titru Unity Queens Ghana ewo Ashitafa Ghana regions ni nyina ye wo membership wo ho no se ye du dwuma bia na ya to nsa afre wo mo sebi omo ba betie ana ye ma wo mo capacity ana se ye hye wo mo kutupa ana se ye ma wo mo adisua bia let's say nananom kwa no mo so edibi akosom omo manfo nti amasa adwumadie na na sense wo so na se partnership na ye ne nananom eye no ema eboa ye pa wo ye outreach ni ye advocacy mu nti say na yetu anamo abesi nne Menstrual Hygiene ye start ye 2019 ena yetu hu anamo kese pa me ye sure say what say ye border bebre sa tax relief wo sanitary pad so na ye ka ho dendende ye de kra de yetu anamo kwa ni mu ka say ye ebetimi anka ye ma ye young girls na say school going age girls no ye ma omu free sanitary pads into sa campaign no so ye from 2019 e de aba besi ne ya ye gusu aye bo ho de ro se ne be ya aban beti ama ye na abanfo so di omhu be shem na ye mma ya no na omotimi enya relief kakra because ebeya onwanwa se fia se akola bi woman no 5 cedis crass se bi se one ne beda sanitary pad nti ebia obeje sa 5 cedis no na oni abrante na koda ensama ye ko filda se bi ye de ye ni hu ne ye de ya sote no ebia homete pa se
Obatan ukotie se bibi se kitua bi ntina yage akola no de na kosi bone emayu asese wonim wo buru ayi body dua ebinum buru body dua de ehata de ye pad any ayi obi kan wo say infection ne niema edi akire no niema ne dose nti se unya kwanya na yɛde atufo yɛde akɔ nkronkron so yɛde akɔ nsɔrensɔre mu yɛde akɔ schools mu particularly na anika sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ saa menstrual hygiene week yi a yɛsi mu a yɛdi ho dwuma sese a sɛbi mprɛduasa mo adaworoma multimedia mo ama yɛ pan a yɛde afi aseɛ yɛ media campaign ase ana ene wadaworoma yɛfi aseɛ na ebetu mu fi na kosi 31st okay na team this year the whole world edit to menstrual hygiene day na nkasa so no together for a period friendly world ha na yen Ghana ha say no yen so yede GBV aka ho esan say eniema de bebre wo hono a gender based violence no keten unhu baby ebefra ba enso niema keten te se ma miska nkoto pad na ne buafu no wa pagya ne nsa no wa ba akola no wa hwe ya no wa ti ahwe kranti ye de GBV aka ye team no ho aye ne together for a period friendly and GVB free world and the role of religious leaders in traditional leaders in Ghana. Enti ma yenhunu said ebesi akonti ebecheche parts ana matin so say mo beye work binum ni ade me yenhunu ne hu baby kura ebekoso me pacho ye becheche parts na dwumadie no enne na start no nyame ya adoma ochina ye AU day nti ye no so ye wo media interactions concerning AU day nyame ya adoma kwasie da ye wo advocacy visits ye dey call churches Church of Pentecost and Revival Baptist Church wo Konkori wo edum kwa nwoma kwan no so Old Bekwai Road ehọ na ye beko kwasie da nyame ya adoma ajuada ye ne nananom be hia wo communities nsia aboabo kese kenchire afrancho edum kwa nwoma ne nyina ye ne nananom be hia ene kentinchire na nyame ya adoma Tuesday 28th no eno na ye be another communication na ya start school visit no ye school visit no ye friend no advocate to empower advocate kire say wo ko bo ansam no hu da ro wo kire wo kire mo say de pad ne to ye panties mu obi o ha wo pad nso kra wo sha na ne ho afọ ni nyina ye kire na afi ebe ya wo say ye kire boys no nso ka ho ye nka say mma na bu wo mo nsa ye kire boys no Tuesday no ye beye ukuodanso ye beye another advocate to empower to 2 schools na nyame adoma ya wada ne mpompo so ya wada na nyame adoma ye world health ye world menstrual hygiene day no ye beye community empowerment day ba no e wo kentinchire e wo afija atwuma kwa Nwoma district na de ye ne say yedi na watching no akosrasra akomedia schools akonananom na so ene omu nyina akodi nkomo no saa da no ya wada no na obia ye kosra ne bia ne omo aka beba beka bom na obi kan ye be review juma ye di na watch no nti ye deba no ayete say feedback any review session a teacher for ye ne omu di juma ene omo aka beba beka ho Ghana Education Service from regional office any Atwoma kwa Nwoma district office Ghana Health Services for beba beka ho jumakuo bebre shraj ni nyina omba beka ho ama yetumi ene ye mma no ene ye mpanyimfo abatan adi komo afa ahonidie ho afa menstrual hygiene na nkasa ho ye de onte da obi ye mma kwan mankola bisa questions omo ye drama omo ye dance omo kire omo so omo abobre ye ma obia opportunity like a playing ground that obi atimi bisa question na ye resource persons na e wo ho no seven bread afa obisa question na
minti mimwa me say oh we dey teacher betimi eboa anasa headmistress betimi eboa anasa papa police betimi eboa anasa osofo betimi eboa e na nananom eta ya chi e na ye di sa adwuma so enti stay na ye na awotwe no ebekọ afa mo nyame nhira wo ni team ni nyina se magene ema ehu efise se ya mo ye chi ye feature ko ho ban yi a eno so e wo nyarwa hodo a e de ebreye se mpo nya nne mpo a ye da achi mu ai eno so etumi ebo anti we am ye nyina mo sponsors ana aboafo bi bo am ana afa na wo besre na ja aboafo bi mebo am ye gusu stress wa nim se afia sa adwumadie de e ada emu nsem dooso na nyame adom ayi Amnesty International for say afi omo beboa ye sanitary pads and UNFPA for so my sanitary pads I time ye koye capacity building with nananom enti ye will be a ye de beka ho and ye bompa ye so say afofo beba beka ho ye ne UN women gusu e di nkomo omo so ka say omo be so ye mu ye gusu di nkomo enti obia e kana kuma say ono so ebetimi aboa ye no omesom na ye mwa na ye ntumi hwe ye maya ne maya no ehu hia ye papa ye de mrantie ni nyina akadumedie no ho enti nye sese bi maya no nti ye de omu nyina ye de adesua ne ma omo na daache omo nso nyina omo hu se de omo besim ye ahwe omo yire no aba omo ho ban afa ehu hia pa mami musa me last question na adentina this year de ko atwema kwa nwoma ene sa enkroto ensia no Mbacho yo ye menstrual hygiene dwumadie no bebre wo nkran da na 2019 na Obapa Development Foundation ye decide say yes communities no so benefit in dwumadie ye di ni nyina sebi preduasa e bia ye wo ubeka say urban areas ne de bia ye kakrama ye but communities na sebi preduasa omu hia mwa ne mo no say ye di dwumadie ni nyina atena nkran ya any Kumasi na say those who need it most no kra no we don't reach out to them. Say we want to reach out to the community. It's International Day of the Girl Child say ye be no afija kwabre. Aha. Bibia bebia na ye ko baby. 16 days of activism. Na ye no so ko another place. Sana ye ne say. Nyame hira obapa, nyame hira papa. Yemfa wo si ha. Yenim se de ye bekoso obi anso. Yaman bofo de akire won de bebre na fe ya ma obi atibi nyame hira wo ni team no yeda se papa enti Obapa Adwoa echa nana hima a window executive director Obapa Development Foundation ena yekotie won mo enka eye menstrual hygiene awareness week ye ne won mo edi